phone. The future is exciting. Ready? Very good morning, Babu. Yan Ravinaka, Mike. Yan Ravinaka, Ben. Yan Ravinaka. Niaurogo the chico na napongo na mona. Iyo? Na napongo na uluna sa ala ko chico maina. Uluna? Senga nila ko Senga ni uluna. Uluna tapos alag may. Are na brain red ala ko chico mai. Oh, na brain. Brain is different from the uluna. Are same toto bata uluna brain kake. Nayada ni vengin lambango o cyclone mona. Cyclone uluna. Nay. Naido tayo When we say cyclone, when we say mona, in English it's brain. O na mona chico lo mani gabo ka boka na. Iya. Kanya na buak ka ko. Michael, that's the name of the tufan, the hurricane. Iya. Wait, nada ba nada ni Vangilan pa baka India? Tufan. Tufan. Ha. Tufan. Sa bakay keo komento ko na chico. Yeah. Tufan na we. May nabuwaliko. Iya. Bahayno. Jo Ustraf Ucha do Dharmanda na banwali ba India. Fancy. May tarong kiro talo. O kiro tarong. Kiro matanga bakang kachi ko. Bahayno jo Ustraf hai. Yeah. बनवाले की ओर बहुत ही तेजी से हवा चल रहा है तूफान वाला. Oi. गारोनाची को. Okay. Doon kaya ng garonaची को. You have to tell them. You have to tell them, Babu, in Hindi. Koko sana bebe chiko tomorrow morning 10 o'clock. बिहान 10 बजे. Sana bebe chiko and 200 and I think 250 kilometer northwest of Vanolibu. 250 मीटर की दूरी पे से वो 250 मीटर नहीं रे. अरे 250 किलोमीटर अच्छा सेंटीमीटर से ना something like that. Namaki menatiko and ronan raw 5 kilometer. अच्छा मैं गेली को sabi to kuna kandi na saranga na mo nang gona sala ko chiku may ba dende saranga ngendo na tufan gailo chikito tale na ba prima asa rongo da chiku na nito wekana may rotuma. Iya. Kila lebu na uda, lebu na dangilamba, lako sengatal nito weka na may tarutuma. Pero sabi reda, ibi na bano sa chiko na cyclone mo na reda na map sa chiko. Na map sa barta ka chiko na mona sa lako chiko mai. Ko reda na mona. Na banua chiko na reda sa chiko na banua. Na mata na sa chiko ikiana. Ko mela ko na fijivillage.com. Oh, acha. Fijivillage.com ko sana reda na tufan sa binabuno sa alak may na dangilamba. Reda ko Banolebo is here. Reda na tufan is up here. So it's going to be expected like 10 o'clock tomorrow morning. 250 kilometers. That's going to be very close. Matagilali Mataka. Muna sana nilibuliman drive yana. Iyo. Bisa nunggu. It's gonna hit Rotuma and Vanolivu by 10 o'clock tomorrow morning. Na nito weka na may Vanolivu. Iya. Buwali ko to nga do ang garo na iyo. Ni sa laut may na ilamba. Iya. Elang genge ono bosa tatalo ko ba. Kemdo sanga chiko me ubo sa Vanolivu. Iya, rada Vanolivu tabi uni. Do garo na chiko masa achina ang ilamang. Balata mundo ngai tukuna nga bana tangilama eto ndo ania. Do lao sar do galo vina do tangilama do le ania sar. Kasi ang andon ke ni sa lako chiko may bayan na tangilama. Iya. Kenda me ke kito lako biko ya. Iya. Me kila me tikungai ke me sa le style. Dona kena yang gona. Dona kena tambua. Oi. Dona kena zamango na kabunanga. Oi. Na ni sa lo rechi ko ibe. Okay. So ko sana rede chika na map. Ko mela ko na mo laptop sena na mo telefoni ko la ko na fijivillage.com. Ko sana rede na map ko sana rede saranga evena banua sa chiko na cyclone mona this time. Matangila mo ko cyclone mona mela ko bisarando na kla. Ruto na geng may wano law ko bisaranga gitsulbi ko na naratambu ang battery. But anyway,
do garon na chiko ni salak chiko may na mona. Iya. Kadang garon na chiko do kuni bawele kendo na ni ando lak may na dangilamba. Kena na lew ni muna kena do bawele. Iyo, kaya baka iku sa chiko na panua iku sa reda ni sa tumbu chiko na wai. Sesinga na panua. Tokiraw na namububay. Right. Tokiraw. Kaya baka iku sa chiko ngori bale sing do na kaya daka bakandre raw na bale. Bakandre raw song na katumbaleke na son na tiki-tiki ni kau sa na tiki ni kava. Na weekend lang sa lako may do babaraw. Levo na tamata leda ka ore de chiko na tamata sa leda ka daka. Iyo leda ka daka o singang garon chiko na taivi vale. Redwat kini. Dono. Na matabu vale chiko i vale ndole style ndole besuka na vale so ndole evacuation plan. Redwat kini. Iya. Ni sa chiko ndo na tapungo na roto na mana matesir na tapungo roto sa standby chiko. Tapungo roto na tapungo roto na kan emergency. Matesir talam emergency talam ini. Are kem do tuko na chiko na news do na tapungo iran do chiko na tapungo na iran do they help the people. Oh, iran do vivu itu roto na emergency ya. That one. Kem do bina kira sa kila chiko na number. May kira na emergency. Iya, isang next hour we gonna give the number. Gondo na kundi bate ki kondo na turangan go. Iya. Go turangan go kondo do lotu. Turangan ni vei. Turangan ni netasir. Oi. Iya. Ibe tal, bula ko nga kem do ika. Kondo lotu ngila sa chile na matini tu ni sa lako chiko mai na dangilamba. Iya. Ni sa lako chiko mai na dangilamba ko tukuna na okalo nangay ngarabiyaw. Ko nangay safe tagiyaw. Tama na safe tagiyaw. May marroy. Marroy ko. Irata mata sa rongo nga na dangilamba na kategoribida roto sa terbo evacuation. San rosal nga na emergency center. Kanita siri dro idaki. Iya. Daki ko lako may na why roto sa tunguli ko taltala. Ko bibe klave taltala makalilay. Minta sa toki, minta sa ros, ang kaya may natangilam. Bahango ko, daw lako nga kemdo. Lako ba kinaway ko sa toso ka katalang alin, dami sa randela ni Vale. Lako may na emergency na wanga. Lako may talako. Lako may tolako. Kalo sa maroyaw. Iya. Lako may na helikopter. Lako may na helikopter. May Sanga me coach ko. Dole style kalau ko sa recho kay lumalag. Lako may natangi lama na lubo na gasing ko. Lubo bondo? Lubo. Ngayon lako lumalag. Iya. Duro nga lumalag do na kinisama ba yung Saint Peter. Waway, ano maganda sa bagyo? Kung naman to, wow, beredi kalau. Au na nung bulan keve ang garibiko. Na nung marroy kaya na marroy na lotu. Na lotu ha. Kita na kalsada ka ba? Na vambauta. Iya. Lama sindog sini kata kiyaw. Lama sini marroy kina. Sini marroy kina bango Saint Peter ke Kaloreda. Kito Dalam ko na send may gali. Kito sa ako to siguro ni ko na kito ko tane ko na wanga, yung bestaka. Kito ko tane ko na emergency, na fire na iron na do dalam ko bebuke. Iya. Yung bestaka. Kito ba ko tane ko na dalam ko na wanga lebu man nga may kochi ko bestaka. Kito ba bukada nindo na helicopter. Kito ba bukada man nga na helicopter. Mbese. Yung bese. Dapat tali ko binakata. Ya naka kenda sonangona kenda ngule lava. Iya. Right man gini. Kenda sini na kalau sa tsule chiko na kakere. Tuko na amen ko ni mo na. Oh, sa pagkaruta kasi may bigo na kalau na bibuke helicopter meron ni buiti ko na ni kenda sonangona may kita na nakaba. We have to work it and do it. Right man gini. Yes. O kaya binakato ko nakamba binakato ko babu me lagu saranga me nakalo di me lumalangi me kevich ko na dona engelo si me kevich ko angela el coach ko daki. The rest of the Natal City people will suffer. Right bad gini ha. Dono. Kere na matangaling ono bango masuk ko kowa.
Iyo man lang talang nama sulang talang ana evacuation plan. Isa oreda nga bangon isa tumuma na wai kila sana lubu nito vale do toki ni sisinga. Kere. Sisinga na panua bagandre raw na vale pagarote ki raw na kakana na wai na dina karasini na ma richo me pangbatiri. Richo ha. Boli mai sona kanra lagi baka naman imboko na liba-liba. So matangalin ra ki bangko ko sa tegumuni angona. Ay. Tegumuni angona ngani sa rangi tu maleka. Iya. Melek na nguni ang Bari sa totoo ba dona time kito sa tiko kino sa taron dona boy sa time kito sa dope chiko na dangiran cyclone Winston time sa dope chiko ngay taron dona boy tono ko sabi tarong ang dona taro na naman nan duin ni cyclone batake na hurricane dona nito friend may kino tumberi time ko sa bulo chiko sa ngay pangmadalo tumberi reda na tarong gore kako ni may tarong ar bunan nguni gore ito sa dope chiko time na start na ngunu ningo na ko may tarong ngona time kito sa dope ko gay tarong na daw na difference between a cyclone and a hurricane angay tukuno be ko tumberingo reda na madal na kenron didi ngango ni sa liu kau to na dangi zuritumba na ngona sa zaridan dora kaba ni sa dangi na mai to bole mo dingoma Sareta to na roofing iron sa lakumay you try and catch it warabe mabo kaya ko catch ta kang gore hurricane kaya ko rete tale to na roofing iron sa didi may ko sa buka may dake ko sanga me dingoma tale time ko if you can't catch it that's a cyclone Binabali dongaro ni Kenda mendo marui Kenda iya na weekend sala ko may na time sa the buka na wani liba sa chiko na ground nira kunitara iyo ka kunitara so weekend to sa wani liba we want to test it sa chiko na itabi ni EFL Siya ko. Iyo EFL ndonu. Sa the buka na wani liba elo binaka kakua nikotara kaya ko sa chiko na ndona panua ko sa redin ndona buvale etiko kina sona old people sona tabagasi rasangani raw ni rabuke rabakata kira lebe buke right band may keli right band garo na chiko naman nangalingo na bangko binabali na babu da meme na makai na singa ni mataka veto koni ke Vodafone the future is exciting ready